Mukanukia wa baria baingi mbungene ya Meru Josephat Mugambi augite thirikari nene netezanirite kimera kia mira a biashara na kinyari mibayo. Mugambi uria ni MC wa ward ya Kanuni ariuga rais na minister urimi Peter Munya baria areria gukiria imera bingi na kurirwa ni mira ontu buria kuga ni butiteyo imera ta majani na kaowa na kurirwa burune kimera kia mira. Dennis Mugendi na Rugonoru. Kuuma kuingwa kwa thoko ya mira nthiguru ya Somalia uteng'we kwigikanu ya rais Uhuru Kenyatta minister wa urimi Peter Munya wewengwa kinoki na gukimenyekanaga ni thoko wirigiro bwarimi na biashara bonthe ruru na rururero aria rwa MC wa Kanuni ndene ya Yembe South Josephat Mugambi ndene ya nyambene mirera turi makuo ni umonoro wita ethira inara bari mama yani ni umonoro wita nara eria riuma kana weta nara kwina mengira kawa tukona posira thirikari kumanio muno thirikari national teyo bakumanio ya kutethia antu betu no ntukia kulelia wasiri Munya agiara cia ari mantu yeria akari mantu amayani akari mantu akawa akinya ethira indie nya Yembe ukona ma ukuri ntuke kura na nyoga kuona kiri interview ba wita inyinge ke weru muno ya ruare muntu aretaka basiasi Munya na menyereta kawa akawa na menyereta mayani neria na itwana re nyana thande president aritrembia direct mbiteke budget atumana kawene atumana eriene na tukaria no atwira itumuthure nkenda mira yetu ikomba kwithira yashuro thoko kwingi na ketha ina market na tontubo kinya nao tu taratara kindo ukia wita yontu Egypt ukia wita yontu menge no ke ya Djibouti ukia yoke yethera i Rwanda ukia yethi Uganda mirera yomba kure wala itola kindo na ntu tukare wa kindo nimbi antu bara meya wario ntu wona bakira mire mingi bari tangu icio tuku kethe mantu yorethi biashara ira bari nyingi cio tuku nero wona mire itaazuma le mingi ni ona market ende ikyo tukunya tuweswa thoko nara Kongo twete Rwanda twete Djibouti mire Somali no mongara isi ekire serious na mwanga kenda antu bembe bombote thuka ni ontu kuo ugakolelia president Uhuru thai wa Germany wa East Africa Kenya eta atumira president wabange wanaongea na ile president wa Somali siku moja na mira inaenda siasa na sio cia kuria governor wa Meru Kirito Murungi iria ciitite na mbere MCO ari mutongiri wa Nthinje Kirimbungi ya Meru ariuga utigitumigia pang'ang'a kethirwa murungamiri we kuruka wira Mwangaza na minister Munya ni bainyi ni baikie igamba kotini Kirito kule mantu yararia we nyethera antu bakatalambika nethera yo lele no ntumea ugetha we chini akanso we wakiri muntu atumia witora na iguri atikana umenyumbo thikara ndikirwo mucio ngabana no mwanga mawakiri agethe yo lele mantu mu yonku wende ki antu babe bana thukuri babange the women rep wana Munya kinya munyi wakiri ibeta kotini kenda tumia weru boni imbi no ntu kinya twaria yomba gwethera siasa no ntu nakuo onde mu siasa opponent ya kwa thrin ture neji kinyange kirambi kinyange laminare euro meo there asiona no ndwara chabwa butithithetwe kana burabwa ya mistake Dennis Mugendi Weru TV mushini o Maua County ya Meru. Hachethi baria batumaira kieni kia michetho kia Embu ni bamenerete thirikari ya kaunti bakiuga kieni kiu ni giatezanirwe na gutwika kiara bariuga kieni kiu kiujuriruko na kinya gutena bioro na ni bongwa bothaga mbeca gukithondeka bariuga kinya batiomba kuria kieni kiu ni untu ruthingo rwakio irukui na antu bonagira mubira ome riria kuri na muchetho kieni ni kiu. Rita Mwaniki gatumenyithie. Kivaro kia mithako gia tauni ya Embu gikoragwo kiri uguni kuri athaki engi a mithako ngurani kuona ni kinene wega na kivakuve nao kwa uguo gukinya kuo ikoragwa ari raithi nuati mithenya ya riu ukuve athaki aya ni makoretwe magiteta ni undu wa uria kiri na mathina mengi na maria maratuma matikavote kwivariria wega ni undu wa mithako yao. Kivaro giki ni kironekana kiri na takataka nyingi muno itetwo kundu kuonthe nyaki ni yatutukire mithururima ya ithwa na undu uria wikagira athaki ugwatire wa kumira. Kengi athaki aya ni marikagiriria gusangithia mbia cia kuthondekithia kivaro giki varia mavota undu uria kengi ukoragwa ari murito kwio kuona matiri na mbia nyingi cia wira ucio. Kukinyesha tu kidogo mnyasi na kwa kubwa mpaka hii height yangu
so mpira hizi chezeka. Hata referee akiwa pale ukimkanyaga mtu haiziona. So vilabu zenye zinatumia hii uwanja tukachanga, tukaweza kufieka. Hata watu wa volleyball walichanga wakafieka kwao. Sasa huku kwingine ni wenye wana ng'ombe ndo wanakuja kuchukua nyasi zenye ziko. Pitch iko na ant hills nyingi sana. Mchezaji anaumia akiangalia mpira, angalia uwanja. Uwanja imekuwa adui. Mifereji walieka pale, lakini ile time kulikuwa na miraa huku walipita na mifereji zote. Sumezi mkipitia pale utaona mifereji zote zimepotea. Wa uguo cioro iria ciakitwo kivarori giki itikoragwa na mai, kwa uguo ciina giko muno. Wavo ikoragwa imvinge maita maria mengi, kwa uguo athaki na aria maoka gukenerera mithako matikoragwa na gwa gwitethia. Engi marikagiria gwitethia nja ya cioro ino, na aria matakuvota uguo makathi gucaria cioro cia kurivira nja ya kivaro giki. Kwanza kabisa kama sasa tuko na tournaments zinaendelea, kama kuna wageni wanakuja tunachezea hii grounds, tunapata hawana places za kwenda kujisaidia, so we have to tunawaambia maybe wakalipe huko nje, which is very embarrassing. Grao iko na mashimo kwa kona, saa zingine nyasi pia inakuwa challenging kwa sababu ukianguka kidogo unapata grass burns, unaona. So tuseme tu si conducive kucheza tena. Masaa ya zoezi pia unakuta kuna vumbi mingi sana kwa grao. Wale wengi by the time siku ya game iko tunagonjeka mahoma. Athaki a timu ngurani wa uguo mativotaga kurivia mithako yao, kuona ruthingo rwa kivaro giki rukoragwa ruri nthi muno. Kwa uguo eroreri engi marikagiria kwionera mithako mari nja ya kivaro, na uguo timu ino ikathi athara nene. Pia tukilipisha kuna watu hurukia, kangalia tumeka oil pale ndio watu wasirukie. Kuna mianya nyingi za kurukia, ama pia wanaonea nje kule kwa barabara. Mtu anaona afadhali nisilipe hiyo 20 nione tu pale, na anaiona anamalizia. Kuna mwanya pale mtu anarukia, kulikuwa na tile pale, kuna matile wanaruka wanaingililia. Riu ni maravoya thirikari ya kaunti ya Embu itongoretwe ni Gavana Martin Wambora gukorwa ikimathondekera kivaro giki uria kiagirire niguo mabote kuthaka na ikiro iria ciagirire gukuria taranda ciao. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, mbetagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Ari bakuma ntere mwanya cha Kenya ne bagwatanirite na gutuma gikundi kiria bakuga ni kia gutambia thiri Kenya mbere na kinya nyuma ya kithurano kia 2022. Gikundi giki na rietwa Sisters of Peace ne bakuma ndurejo mwanya cha Kenya na bariuria mbewe mbithe batigetikire gutumirwa ni siasa gutambia unthu na kinya gukiandoa kagitene gaka twerekerete kithurano. Kijani ni ya ardhi, nyeupe ya amani, daima sisi wa Kenya, kina dada wa amani. Gikuyu tugaga thayu, Masai ole seriani, Mombasani tasema amani, Machakos tasema muro, in Taita we say sere, in Kalenjin twasema kaliet, in Kisumu dala we say kwe eberbudo. An election should not be a matter of life and death. We have noted as Sisters of Peace a dangerous trend on social media where several leaders posted numerous and verified claims. We have seen alarming complete with pictures that could incite voters against each other or against elections officials. Incitement can therefore trigger pre or post-election violence, and with the advent of social media platforms, it is easy for reckless persons to incite the masses. Tunaelekea katika elections za 2022 na tunataka kuhimiza wana Kenya, tunataka kuhimiza vijana wadogo wasitumiwe vibaya. Hii
hii ni mwaka wetu kama vijana. This is our time. Tunasema kwa lugha ya kimombo ya kwamba this is our time as young Kenyans. This is our time as youths. Na tumekuja Kiambaa kwa sababu Kiambaa ndio kumekuwa na elections juzi, na tumefurahi sana kwa sababu hatujaona vita Kiambaa, hatujaona watu wakigombana ama wakipigana Kiambaa, na biashara inaendelea shwari. So tumekuja hapa Kiambaa leo kuambia kwamba waendelee vivyo hivyo na Kenya itakuwa Kenya moja. Lazima tupendane, uwe kabila gani ama ipi. Lazima tuwe na umoja kama wa Kenya. Lazima tuishi kwa amani na upendo. Nyuma ya biashara bathoko mikinduri gukia mateta iguru ria ruko na kuthukanga kwa thoko yu, na MC wa Ntereu kuoneka akierekerithia Minister Urimi Murigo jwa kuthuka kwa thoko yu, na ndento ni boritwe bareke gutonya siasa. Kere na Weru TV mukaririgite wa thoko yu Matthew Adams akaruria riuria kwina mubango jwa gukiria thoko yu na kinyabioro ni bithimi. Kevin Kimathi ni agutwachio. Nyuma ya biashara bathoko ya Uri mukaririte wa thoko ye Adams Karaure na ituritie kuwa kwina mibango kathomba thirikari county ya Meru Kireburu kiria thoko ye kire Cioro Kabros na Kinyarui tukumagira itu na yangetwe na Kinyani ndaitwe but itwitike this time make abatuthirie Kaburo waxu na babuithie Cioro muraba uite itobwithire Kinyantu awika ng'ambe ira wato na ngorwe imenyeretie huku matauni kuu na mburi na mbi itobwithire na bau bakeya bairie kenda itigaita kuikwa kuraya atha wicingwitikia kanso gathithia itumirite bwa muno na Bure Karure kuria mwingi muno ya biashara baba mekinuri kumiria nini aki ni onturua bakona waruru kubone na buru thoko ne oiji lori yo kolekta amate intubarombete isiambire isieya lakini wanka merie mekai lori ichiaurire lakini tukwira wananchi ba Mekinduri bamenye ni town terure ya Kianjae terure ya Maruri ya Kunate ni town na nevate kuthithwa na standard yenja umona maua na itwa weregero ati yakathithwa na boiba umerie tu mwaka yoyo ya kuthira this financial year mwaka yo mbesha cia thirikari yoyo ya kuthira teithetwe kubareta thina muno bunge Bure kuri siasa buruti ya kuthikirwa muno ndira kwina mibango mwanya thirikari mibango ekuguna biashara bao ba Mekinduri nderenga umporo atheta aibaruma aitugwitikia ibathikirire bu baikirwe na ingwithikia imbesha itirareo in fact bo mwantu bate kumenya na tekango support kanso kwithire taruta ngwe ni itarira kobindire mbesha nyingi icietere ngwine yu na mantu acibitare lakini ende iba utwira baina mbesha cia kwambiria kuruta ngwe baekira Kaburo wax bakabwithia Cioro na bagekira Rui na bwa muthia ngure we are bit disappointed non to kanso ni to promise te manto maingi muno lakini tuetera mantu ya thithwa yatathithwa KD Potera Weru TV kumatigania Central mbita wa Kelvin Kimathi eta nambere na kurumira nteto cheru tha mugwanja inchokerete nyuma ya kagita gati kuraja inya *812*981# wekera mbiribiri jasikiza tuni yeku weta ai eyo amrome eyo kiti yani oni yangu etia vya korea bwambikera mbiribiri yake murume mbiribiri yake na bwana mbiribiri ni onkabonere bondo mieru are murume kiti onkundia roe nyambere twaria kiti murume 30 churu bando mbiribiri cha 20 na bwana kiti murume kana botomite na mbiribiri enkomenya inera egeri nyabatalaisa kiti inya *812*981# wekera mbiribiri jasikiza tuni yeku
kuga ndagura Probox indi ara ndareterwa kumitithia ntiumba suka toka ibawe chibo FM 96.4 Rumuri rwa Ameru. Guys, Kadhu. Yes. Ija. Joy motu jore kwa turugera narwa. Mtujo ndagurite tukani na arakaja. Jojo na kinyama no. Ai, lakini ukama. Tunakuletea mtu wa Afya Plus. Afya Plus. Joy motu. He, juna mwaka vitamins na minerals. Andi ndeborugere. Kutigagwe bombo yake. Afya Millers Cooperative Society Limited athonde kiba mituka thetunege tumero na ndeba kureterete Afya Plus mutujo nkima jongeri vitamin na minerals ya kuguna mwiri jwaku na nkimeri na shamaja boibo ikinye ndukene kana supermarket rere kwina agwe wigurire mutujo nkima jwa Afya Plus umadrenja ya kuwinge yegekeno. Our Afya, our pride. Ngoko gwatogeni oringi kirinteto cherutha mugwanja ngichokera o mwaka jukauma no mwanka kugatumirwa mpanga ya mparantere mwanya cha Kenya kagitene gaka mpanga eze ne kinyete mero na ntere nyingi cha bore tigani na kinyegembe iri okwatine bonene ne untuntereji kinya kwetherwa akari ni aremi wagibwa mbura ya kungana ne kubatererete bonene ne untu antubana nde batina bia kurea othugania irari mwentuko na remwe kinya ukiraragau mwandiki wetu wa Nteto Ntinyari Kenywa ne ariongete mwe chantereji na kwaraniria na akari baria na kiao bagotarira thina iria ibakunirite metho antu bakuru na kinya ana bachukuru bakiringika bonene keke ne gechunche kya muthia kya rugono rwa mwanya kuriungirwa ni mpara. Kiriantu baraba gukurukira kinyamara gia mpara kagitene gaka nandi ni berekeretie metho jao na wirigiro bubu nene mono kiri thirikari na antu bawendi bubwega. Na ndiribonda thirikari gutethia ta. Tethia tonera gintu gya kuria. Mtona gintu gya kuria gacoka ambienge kairi asairira moyo. Akarakara no ntugo inkai. Ni ara thirikari nkurukiuri tugutegera aritwa antu bakuru na baraba kwenda umenyeri bomwanya. Feeding program ana baichoka skuru nyuma ntuko ekomira ile ya mbere at least kwethira kwena school feeding program mwana eta skuru ethire at least are assured kumba kona lunch boy number 1. Number 2 tumba kwethira tuna program iyo focus kire antu barakuru barabatia wane anabo mwana ageta Nairobi ageta guntu kungi uchwa thunkuma na kukethira ndi muciari ura kakaria aria umuchie ate kumba kona bia kuria so iromba ria koso ikategori ya antu yombe kumba kwalelwa. And then also very importantly ibarabange baina mawathe babati kumba kona utethio nkula kulokinontu mtu ethira ina disability ate kumba utura muchie unu aina thina nkula kulukiora no akumba weta thokone au mbekia weta nyakaromba bonge bagutegera ni gutigira kuri na nduji cia kurima cia kungana gutigira maketha kinyandere ambura yaura kana yarega kungana. Long term solution yato kwenda
turiwa ntumburi ituje twina miunde minene sana itukuona kwina ndamu irathithirwe nene sana igitwa Kianjuri Dam ndamu iji indene ya ntura ya Kibiritia turira thirikari atiri ruju ruru rugikundanwa antu babati kwewa first priority na antu babati kuikura ruju ruru rungi sana kuma kiro rwa Kianjuri Dam ni antu betu bara umitendene ntura ya ntumburi antu betu bara bendene ntura Machaka antu betu bara bendene ntura Muroroma no ntu these are the people antu baria batina ya kurea na kumania na shortage ya ngai. In my view kenda wandi athwana kwa mfano yomba kwithira ina rui rwani ithima bila twena bio ite kuenda mbua 10 times ya wandi athwana woni ndaomba kwithira overtime nkiwa rira tumbikia kwithira twena rui rwani ite bati kwithira twena ithima nkulukinye 50 na muno tukethira twena njira eco harvest rui tukethira twena dams twena water pans inyingi na rui rurarombere kwenyanga rwa irrigation rwetawa kingirwa na other irrigation projects ikaomba kwethira ikia supported kenda rira mbura etikwana nontu batu twetegemea mbura throughout twethira at least twena kawirigiro rira kwina other projects ya kuomba to feed na rui na kinya thirikari guchwira karibante rijimbe utia kwanda iria ikubatara tuirombe thuri mpempe itureture mpempe che certified na iri komba kusustain weather kana ngaye nini ethora ni kwachi itureture kwachi komba kusustain ngaye nini ethora ni mungao itureture mungao komba kusustain ngaye nini especially rutere rwa ntumburi nkithirekeria Machaka ni ete kwenda ngai kire kwenda ibatu thirikari national government na county government bagwatanire bageta mishemanio ya kuthithia Uhuru Kenyatta ari na minister uronga mirite mito na menya ndu bakora na mpara ibararugure mwito tuteregete lakini barugure mwito kabisa antu bambiria kurima mwito ne no tukurima mwito ne gutegenda tukuthithia na at the end of the day tuthira tukathiria mpara ndene Kenya. Tukiaraniria na mwerekeri wa mibango ya mwanya thirikari ne kaunti ya Meru Kimathi Ngare na ugite thine ria nene ni kwithirwa rimwe kaunti ya Meru itionekaga mapune ya mpara indi ni banjiritie mitaratara ya kuretera akari utethio. Tukwambiria kira gitagwa food security assessment na yeje supportagwa ni National Drought Management Authority na rio kaina joint stakeholders meeting na kenda twambiria kuthithia that assessment na assessment ira ikomba gutwa the report ya kuga ora maketha ya kari na thina ria aremi benayo na nja cietu mparere ukurukira report iria itumagwo ki national government no national government no iririsaga fund iria citagwa emergency fund kena nao tumba kuona relief supplies ya irio na into binge biria biendekanaga so as Meru County Government itibangete au na tuitangweja team na assessment ile ya kurikia this week kimagera twetete tuketha twina team na ya kuma Nairobi kena no eja ya certain kira tukuga na ntu Meru rimwe kinyoga taka report ya chumite tha iji itekairwa kiri mapu na ciampara lakini tha itu kwenda ubera teka tuteitangu ge imbura ya urire no ntu kwina tutegemeira mbura kulima na ikito mitu kwenda kinya twina ndi this time round at least Meru ithirwa igitaga irwa no ntu kwiria simwe ili affected muno impara nkuruki noritie baraba kwenda kweja na into biote gukurukira obisi eje gutigira into nibi kwejana na mutaratara jo mwega kiri baraba kubatara na gutigira nirio bibiega kiri mwiri jo mtu ondela both the national and the county government tafadhali to jadhuru obisi ne no nto jare mwe turaigwa konge na konge anto bareta misana lakini gatwika te fit for human consumption no nto mwe mbuga imto rekete into bia westo na ituje Meru kuri na aflatoxin so into be through the official channel ya county government kana ya national government kana na otumba ko ascertain mbere tukamba kunenkera beneficiary na number 2 tuka make sure gento ntore akona igento healthy na igento ika build afya wete ka gwita mu affect kaira ya mirimo Ntinyari Kenywa kuriongerwa ni mpara nteto chia Weru. Katwarie michezo ara timu ya nthiguru ya Mexico